agama bagi kita semua. Tak mampu dapat menggoyahkan iman Al-Quran dari firman, menjaga risalah agama kita Islam tidak berdaya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, nama-nama wisudawan dan wisudawati Madrasah Alia Jumal Amal tahun pelajaran 2018-2019. 001 Ananda Alif Al-Ghifari bin Dr. Handas M. Hasan, daerah asal Pidi. 002 Ananda Aidil Purnama bin Fauzi, daerah asal Biru. 003 Ananda Akramus Sekar bin M. Ilyas Esa, daerah asal Aceh Besar. 004 Ananda Adil Hafiz bin Zakwan, daerah asal Biru. 005 Ananda Aliyu Liman bin Anwar, daerah asal Pidi. 006 Ananda Amir Wahyudi Ilmi bin Badrul Ilmi, daerah asal Aceh Besar. 007 Ananda Akil Bayhaqi bin Lukman, daerah asal Pidi. 008 Ananda Arif bin Tom, daerah asal Pidi Jaya. 009 Ananda Diyaudin bin Jailani, daerah asal Aceh Utara. 010 Ananda Dianoviade Sagiran, daerah asal Pidi. 011 Ananda Zulkifli Kurniawan bin Galianto, daerah asal Aceh Tenggara. 012 Ananda Farhan Agustiara bin Bakhtiar SKM, daerah asal Pidi. 013 Ananda Firza Zawdi bin Ridwan Yusuf, daerah asal Pidi. 014 Ananda Ilham Fajar bin Saifuddin, daerah asal Pidi Jaya. 015 Ananda Iqbal Kusairi bin Amiruddin, daerah asal Benar Meriah. 016 Ananda Khairul Rizal bin Junaidi, daerah asal Pidi. 017 Ananda Lukmanul Hakim bin Sulaiman, daerah asal Biren. 018 Ananda Muhammad Hafiz Hilmi bin Muhammad Yusuf, daerah asal Luk Sumawe. 019 Ananda Muhammad Khalil bin Ismail, daerah asal Pidi. 020 Ananda Mayriski bin Maimun Ishak, daerah asal Pidi. 021 Ananda Muhammad Abrar bin Muhammad Nazar, daerah asal Pidi Jaya. 022 Ananda Muazim bin Nasrudi, daerah asal Pidi. 023 Ananda Muammar Khalis bin Haji Khairuddin Rishad, daerah asal Pidi. 024 Ananda Muammar Dia bin Muhammad Dia, daerah asal Pidi. 025 Ananda Muhammad Abrar bin Muhammad Nasir, daerah asal Pidi Jaya. 026 Ananda Muhammad Al-Farizi bin Usman Ahmad, daerah asal Biren. 027 Muhammad Adrian Syah bin Nazarullah, daerah asal Kota Sabang. 028 Ananda Muhammad Aulia Noza bin Zarbani ST, daerah asal Pidi. 029 Ananda Muhammad Fatullah bin Hanafiyah, daerah asal Pidi Jaya. 030 Ananda Muhammad Fatur Syiki bin Fadli SPD, daerah asal Biren. 031 Ananda Muhammad Fazil bin Ibrahim, daerah asal Pidi. 032 Ananda Muhammad Firdaus bin
daerah asal